A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi untuk kedua kalinya karena ada beberapa hadirin yang belum menjawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah rahimir rahman alamal Quran halakal insan alamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu rasul al-mab'us rahmatan lil alamin la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil ati wa hasdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fankihu ma tabalakum minan nisa mathna wa sulasa wa ruba fa in hibtu alla ta'dilu fawahidah. Wa qala aidan falyanul insanu mimma khuliqa mimma indah fikin yahrujum banis sulbi wat taraib. Wa kana nabiy sallallahu alaihi wasallam al mar'atu imadul bilad idza saluhat idza fasadatul bilad. Hadiri wal hadirat keluarga besar mempelai laki-laki sama-sama kita hormati muliakan. Hadiri wal hadirat keluarga besar mempelai wanita yang sama-sama kita hormati muliakan. Para tetamu keluarga yang senantiasa hadir bersama-sama di tempat ini guna memberikan sumbangsi materi spiritual, dan tidak kalah pentingnya adalah doa restu kepada kedua mempelai, terkhusus kedua mempelai sebagai raja dan ratu sehari pada kesempatan ini yang sangat berbahagia. Alhamdulillah ipakoli-koling ada asyukur keng mapuji dan rigangka lori sisi arja pamasina pung Allah subhanahu wa ta'ala. Namuka engkana sungat malampi na pindrengki, namuka engkana disingat japan na weriki, namuka engkana kesempatan na weriki yang kanang kaki sita rupa ronrong iwi guna menghadiri hajat keluarga, yaitu acara resepsi anak dah pengantin wanita yang berdomisili di Palai ini Desa Lampoko berpasangan dengan anak dah dari Kabupaten Sopeng. Hadir wal hadiran sama berbahagia kipasan yasa memang kali tutuh ritonangi tanda rupa kiminasa nyawa kisapa tiruangi angka kipada pulau sibatan tupu sapana deceta minasa barak kibali ki deceng o deceng hendrek ki mai ribola terjali tetapi ribana masing-masing wai mata ya lapak kutana cawacap biru ya lapat tuana ia tuanangnya dah madicengina niaga madicengnya mabela macawet topoleta memori si sengak moki sengarata pada bulu adata silapai tempat dingira lupai mogola cani eritana nariko cempana kaluri tentu paria buana mau paria naupun nariko rina suryo renu insyaallah gola matu pada hari meleri melak mato to apa laih tapi olopi melak to shoppingnya to na yawasi melak melereng nari makona itu akalu nikmai tasya kalureng rekoni dolajat tasya lajangan sompanita pada sompa pada maminhang tasya labuas sipaka masih sipaka raja sipaka lebih mulai bomba marajana lino otomatik karuano akhirat sebuah salama insyaallah. Engka kita kapuri ton roma pisau masulah piri buluk mah pisau nai tapi sonang nyali mulai peri tambah keletung itu dah masa salabok ripalong na tolenge ibarat ilo picak diri tonang macipik 2 tahun na telu pak bisena aju tabur rek bisa ngoperingati na jumali-mali palajan na dolaja sompon na tulu ando bawa pasiona engka kimat tengah dolah ngebosi liwat raja nangi liwat kencana bomba liwat desak nabi ningitannya pamasih polir pung Allah ta'ala tentu dek gaga sita rupa ronrangnya si bahasa lama. Karena itu kami atas nama keluarga besar menyampaikan ucapan terima kasih dan ucapan selamat kepada bapak ibu sekalian hadir di tengah-tengah keluarga kami pada hari ini. Bapak ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ananda kedua mempelai yang duduk di pelaminan sebagai raja dan ratu sehari pada kesempatan ini. Ayo tinting masuk ke kantin makan kepiting, pulang ke kantin naik ke tinting. Sungguh berbahagia kita melihat 2 orang pengantin. Ia laki-laki alhamdulillah gagah perkasa mirip Bupati Sopeng. Sementara pengantin wanita cantik manis baik hati pasti tidak sombong, dilihat dari semua sisi persis dengan Madonna. Tapi hati-hati nak mencari hati karena banyak hati yang makan hati, kata orang yang pernah patah hati. Hadir wal hadirin sama berbahagia pada hari ini tentunya sempurnalah kebahagiaan kita oleh karena menyaksikan 2 sejoli sudah duduk di pelaminan sebagai raja dan ratu sehari pada kesempatan ini.
magi ni asal raja sehari ratu sehari si ponat tak tahu gang kata melopoh gang kata balik ke ye iseng majak madicingi macaki pandrialeta macaki papaki aleta napan na tu makukui ila dingki betul-betul kita dilayani bak raja dan ratu ipak lipaki ki ipak baju iki ipak bedah riki ipak cilla riki igincungi ki ye betul-betul hari ini sebagai raja dan ratu sehari egan atau man rasa-rasa dua licet tau bahloi panyaman-nyaman tegarek ngeolong kana matat ka kerja bakti katona kerja baki engkalo solo katone lo sojo na taruh jama-jama engka mak jempu katona mak jempuk na taruh bisa pene engka masumbal lagu katona masumbal lawo engka marnu katona elok marne ye dua mitolipannya menyamangnya segan atau man rasa-rasa jadi ngerangan rasa-rasan atau mata tak sumpulolo tak balik bola tarakan tak yang kedua iya jama-jama tak itannya cuma-cuma maka dia magi kesi lagi pendek koto terei wajah apalagi ndok botingnya apalagi letongnya apalagi pas sotingnya apalagi papotoy apalagi sekawingnya semua memerlukan biaya jadi tinggal rata rogo-rogin atau matuatta insya Allah kau tengerang arogingan atau matuatta si ban rasa-rasana si jita si madi cengkit tu hadirin wal hadirin sama berbahagia ye riolo tu sederhana tu apa buti maku keajan haliwo ye di menrek mopa ta 50 juta ta 100 juta ye bilo tu ni berak cede maka dia aga cede na nasak yang penting gena wan rema pamu lama pendrek balanca letu apa no irum matu anakku dia na cede ipa barek mana pisah dalam malampe apa gena hadirin sama berbahagia ye kadang-kadang ibalu mana papajar pangimpangi apa kata niat galungi ibalu motoro ye di lalu pegawai madari lalu ki malaki aga duit bang ye malaki keridi apalagi pada ceng wijata ye tidak menjadi soal yang penting made ceki ilah bu mana makanya aku purani mati pak boting anakku boting moranewe anak boting porane aku purani mati pak botina ajak ta cari ne labu mana pole riambo tak katu mana pole riambo ta tiwi di mapamula lama lampe letuk lah batu macawa tu bapak makanya aku tu takapu boti borani wina takapu boti borani makampu-kampu berai tahu tamatoi torole makampu berai agak baca kuru pole semangat tak idi to pole ki akalu ni mai tasya kalura rekon idola jatuh sial lajang ampura berai Allahumma shalli ala Muhammad amare pada nafas selamat pengelapal nama seki pengelat taala selanjutnya berai maka disawala-wala maka wahai pengantin laki-laki walaupun banyak berasmu tapi kalau tidak ada kerasmu mohon maaf itu kabar jadi ke mana boleh riambo aja tak cari nilai madodo tu patujung kode de nilai mana boleh riambo ina tanya tu bicara salah kau ini bicara ya toh si di moti makun reye katu mana boleh rindo tatiwi aja to tak cari ne apa ketanyange aja tak maseke na ina tu masak kamal basere tahu elaken aku matuli maseke mata ko ni bolo seni halangan ni padahal maseke maka dia Nabi tanah na podangnya anak Siti Fatimah hai anakku Siti Fatimah ya ko engkau ni lolake moloriale muna namo ko kese no ontai aletoy bayangkan ya anak Nabi tanah pun makur mo kese no ontai begitu ladokna tu hak na warani ulo ko makun rei jadi engkau tu mana pole rindo tatiwi aja tama agak senah ta cerine apa kata niangi engkau biasa taneka maka ke gairo maka nak mapamula daerah bulu dua nok ko bonto matar lola sape asa kampung itu tepus salah pak bang bulu dua perbatasannya sope baru itu si bonto daerah pangkep itu si lah sape daerah pindrang maka dia pengalatahunna libasul laku antu libasul lahunna kalau sudah menikah maka laki-laki adalah pakaian wanita adalah pakaian laki-laki tadi sudah terbukti ibu dari kantor urusan agama kecamatan Balusu sudah menyerahkan surat nikahnya sudah diserahkan itu sudah tidak ada lagi halangan buat kalian hadirin wal hadirin sama berbahagia ananda kedua mempelai mungkin sebelum ipakawi kina engkau biasa tu idi engkau biasa tu dapaci tu dampeni mungkin begitu isopedi aku karena biasa tu dapaci bedi baru makoto sebagian besar
yaitu kalau ipapa cito eriolo na ipake jari na ipo pakai se nang kangulunge jajang kangulung nyolo tu napa daung ngoti daung biaan lipa ye ko arup biasa tu 10 si dilipat na ye ko tanya arup itu ye lipat na padam itu paci dasar pacina ye ko aru tu asera ye ko mega keluarga pura yundang ya kalipatan 2 na mancadi 18 ya to si ko tanya arup itu dasar pacina ye ko mega keluarga pura yundang pancai 10 pa jadi namo tu ada engkau tu aturan tanda cen ngati jadi popa jari makwe jadi pak guru kini ni tak turiolo wakata tu dah mapaci tu dah sipaka masing-masing si pupur pak kajuseru pak kali pak kawin ngak pak kali pamatu pasarang bismillahirrahmanirrahim palingan itu palu jadi luar biasa napa tu nama paci tu luar biasa metoni niakna riolo tamatan pak guru ki jadi masuk momen-momen agama jadi dia tanda mak kada tama meni agama seleng itu na ya hal itu sifatnya seleng belum tidak ye rolo mapakur patertin na pacing kemudian ke patadangi paci tahu pak bu patadangi paci tu tani ya tu tengah na pala 500 tarui ye iwi ta masawaro tu tengah na pala 5 toli tengah na tomi tu na sapa aja ne nero di tengah na sapa tan urusata urusata ko mapai pacingi botingi sapai jugo na yaro pala 5 na macomo patadangi paci sanu-sanungan na mamare macomo matu dalek ne ro anak ta pure pak boting supaya subur rezekinya ye kemudian yang kedua tanah belo-belo iye bae tanah bu tanah belo-belo ye yana ipake yana ipake ye kui lorong ni macomo tindo anak lempu na indok jari pakiangi ye kui lorong ilansi lempu na anak jari pakiangi makanya tu maka da turolota ko pura koman rebaco bisa-bisa peneko tapi makura pahangi ko pura man apa lipun ni penni pincengnya penni plastik na peti mana da purungnya tanah ya tu ye jadi kalau orang macam indo anak lempu na anak indok jari ti pakiangi ko lorong ni langsing lempu na anak